dobro jutro. Kažem to zapravo ne znajući koliko je kod vas sati. Ali ako zanima, kod mene je 4:30 ujutro, a ja se moram spremati za školu. No, zapravo ne za školu, nego za terensku nastavu na kojoj idemo s razredom. Da, putujemo u Karlovac, otići ćemo u muzej i razna fora mjesta. I ne znam šta ćemo sve vidjeti, ali prilično sam uzbuđen. Što mi se vjerojatno ne vidi na faci, jer sam se tek probudio. No dobro, nemam puno vremena za priču jer moram se početi spremat. Bus odlazi u 6, toga bolje da se počnem spremat. Ok, ubaciti vodu. 1, 2, sketi, to će biti fino. Unutra uđe još jedni brusketi. Treba imati dosta grickalica. Ajde, jedan močak keks. Zašto ne? Pa treba mi prava hrana isto. Evo, jedan sandvič. Ajde još jedan. Ajde još jedan. Dobro. Ok, sad se još samo trebamo obući. Da bar to tako ide. Ok, sad je 5:20, ja sam spreman, tu mi je ruksak i vrijeme je da krenem, to što zbilja ne želim zagasniti. Idemo. Ulice su zbilja mirne sada. Logično, neće se puno ljudi voziti u ovo vrijeme. Doslovno nema žive duše u parku, ne mogu vjerovat. I već počinje izgledat kao pravo jutro. Čista sam došao ipak malo prerano. I konačno je bus došao. Evo me u busu, ovdje sam se fino spremio ruksak i čekam da krenem. Začuđujuće, stanje u busu je prilično mirno zapravo. I klasika, televizor koji ne radi. Mislim da ću si pojesti koji sandvič. Možda jedan trčetak. Dobro je zapakiran bio. Evo ga. Izgleda prilično fino.
došli na odmorilište, tu sam izašla iz busa. Ovdje ima puno kamiona. Tamo je nastao veliki red za WC. Sva sreća da sam ja ošao prije. Dobili smo pauzu od pola sata, stoga treba iskoristiti da protegnem noge. Onak, imam očito da sam se umorio od sjedenja. Ako je to uopće moguće. Dobro godi svježi zrak. Ok, to je bilo dosta odmora, idemo unutra. Vrijeme za nastaviti putovanje. Zadnja naplatna kućica. Sada pokušavamo doći do jednog restorana gdje ćemo imati ručak. Ovo je gigantska gužva, pitam se dokle ide. Konačno smo stigli, ali ja nisam gladan, pa će vjerojatno biti jako dosadno cijelo vrijeme. Sada imamo prezentaciju o Karlovcu u Domovinskom ratu, a poslije toga idemo u Karlovački muzej. Upravo šetamo do muzeja. Stigli smo u muzej. Ovo će biti zanimljivo.
izašli s muzeom i malo smo šetali i sada smo upravo došli do ovog nekog starog trga. Ovdje je prilično fora, no nećemo se dugo zadržati jer uskoro idemo do još jednog starog trga. Čovječ, osjećam se kao turist u nekoj stranoj zemlji. Eno drugi trg. Imali smo ovdje neko predavanje i svašta smo naučili o Karlovcu i o ovom trgu, no sad smo dobili opuštenje da idemo istražiti grad Karlovac dok možemo i moramo se vratiti točno ovdje za 20 minuta. Pa, ajmo istraživati. Već sam prošla razna područja, nemam više šta da raditi, to jest ne da mi se dalje ići i bojim se da ću se izgubiti. Stoga sada jednostavno čekam svoje prijatelje da dođu i onda idemo nazad u bus. I ne znam, jel idemo još negdje ili idemo kućama, nisam siguran, ali eto. Uglavnom, sad se odmaram ovdje pored ovog nekog spomenika. Za sada je izgled bio prilično fora. Mislim da mi je najbolje bilo u muzeju. Jedino onaj dio s restoranom, to je bilo onak malo bez veze. Pošto ja nisam bio baš gladan, hrana je bila u redu, juha je bila dobra, ali onak ne baš nešto jako fino, no možda je jednostavno stvar moj ukus. Da, u tome je stvar. Samo što ja nisam puno jela jer mi se uopće nije ništa jelo. Da. Imali su čudne stropove. No to je to. Nadam se da uskoro idemo u bus, pa idemo, ali nadam se da ćemo što prije jer sam prilično žednio, a nisam se sjetio ponijeti bocu vode. A dobro. Evo nas, upravo hodamo do busa. Konačno. Ok, nismo odmah išli kući, vozili smo se još malo busom i evo nas ovdje kod akvarija. Pa idem to malo stražiti da idem. Je prefora! Ovo mjesto je prefora! Nisam imao pojma da se nalazi ispred akvarija. Čovječe, sva sreća da sam to našao. O, da. Baš lijep prizor. No,
Sad idemo u bus i konačno idemo kući. Imali smo promjenu plana i nismo išli kući, to jest jesmo, ali smo stali u Burger Kingu. Zato što su svi bili gladni, osim mene i još par osoba. Stoga ja nisam kupio neki hamburger ili nešto, nego sam kupio sundae. Za 10 kuna mislim da se isplatilo, bar će biti fino. Treba iskoristiti priliku i nakon ovoga pravo idemo kući. Izgleda jako fino, jedva čekam. Jam. Upravo se vozimo kući. Bio je jako dugačak dan. I tako sam umoran i jedva čekam da stignemo. I evo nas kod zadnjih naplatnih kućica. Još nema dugo prije nego što dođemo u kuću.